Ассалаумалейкум. Амансыздар бабалар. Жақсылар ба? Амансыздар ба? Ассалаумалейкум. Жақсылар ба? Бөр айылынан ақсақал инсандары. Бүгін мемлекетімізден талаптарына лайық, елдің шариат талаптарына лайық, ашында жақсы самалықтарды өткізіп жатышат бүгін. Намазыңызда, беш уақыт намазда бекем болыңыздар, бабыңыздар қас болып, тағы бір рет тыныш болсын, ішіне мейрамдарды көп-көп тасуыңыздай бізге жеткіземіз. Ассалаумалейкум жамағат. Ассалаумалейкум, құрметті мұсылмандар. Бүгінгі құрбан айт, ет майрамымызда. ардақты қырғызстандықтар, бұл екі мырза Асан Үсен деп айтылады. Аттары шындай. Атайын аш тартылып, аш пішіріп, демеліп соқ. Жігіттер майрамыңар мен. Bir қалуа тілек айтып қоғыла қырғыз еліне. Ассалаумалейкум. Амансыздар ба, ардақты замандаштар, ардақты мұсылман бір туғандар, ардақты қырғызстандықтар. Бүгін біз Ош облысына қарашты Қарасу районының Папан айыл өкіметінің Бөр айылындағыз. Тез жария каналы сіздерге даушыл. Жалпыңыздарды құрбан айт майрамыңыздар менің құттықтайбыз. Жұма мағарек болсын. Екі қош келген майрам, иық күн біз үшін, мұсылмандар үшін бір өзгөчө күндердің бірі десек болады. Даушыл өзгөчө күндерді өзгөчө тосу мақсатында Папанның бөрі жаштары елді чоғылтып, Бөр айылындағы ақсақалдарға, айлапа, шул жерде бүткіл жашоочуларга, тургундарға, сырттан келген қонақтарды да болса тосып, даушыл чоң мечитинде атайын тамақтану, мындай кыскача айтканда бір зияфат уюштуруштур. Ушул майрамды азда болсо сиздерге чагылдырып көргөзүп берели. Biz musulman өлкөлөрү, musulmanдар негизинен башка нерселерге, башка майрамдарга басым жасап эмес. Biz musulmandардын эң негизгиси эки майрамы бар. Алардын бири айт майрамы, жана ошондой эле Курбан айт майрамы. Биздин жети облустан, башка мамлекеттерде кыргызстандык бир туугандар, мусулман бир туугандар кандай майрамдадыңыздар? Кайсы жактан көрүп жатасыздар? Сиздерде майрам кандай өтүүдө? Комментарийге жаза кетиңиздер. Ал эми мен даушул Аль-Муалим Мухаммад Усман мечитинин киребеш алдында турам. Дал ушул жака азыр келип аз да болсо мечит адашпасак бизге чейин 2-3 жыл мурун колдонууга берилген. Ич айгагында чоң кооз. Бүгүн майрам болгондуктан бул жакта жаш балдар, ата-энелер, аксакал инсандарыбыз келишкен. Биз болсо кайрадан сыртка кадам таштап чыгалы. Ардақты мұсылман бітуғандар. Бұл мечит атайын дараткана, жана ошондой эле салчу бөлмөлөр, мына сырткар атайын дават кылып келген инсандарға дагы конок үйлөрү дагы шарттар түзүлгөн экен бул жактарда. Мен мурунку эски мечиттин азыркы учурда ушул жакта зияфат болуп жатат. Бир кыска тарых катарында бир эсте калсын деп ушул күндү эстеп олтурабыз, чыгарып олтурабыз. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Шыргаз мырза кандай амансызсыз бе? Қандай майрамдар? Уялап қойды. Айымдарымызды тартпайлы, азыр мен төселе мырзалар жаққа өтөйлі. Дал ушул мечит мурунку Бөр айылынын колдонуудагы турган мечит болчу. Андан кийин ушул Сауд Арабиядан, Араб Эмираттарынан келген демөөрчүлөр тарабынан жогорудагы мен биринчи көргөзүп кеткен Алиму мечити курулган болчу. Азыркы учурда бул жакта мырзалар тейлөө иштерин жүргүзүп жатышкан учуру. Айланасымен жык мусор ондай кылбай бир жерге чогултуп чайды алып көрөр биле. Чайда кеп чайда. Көрдүңүздөр майрамыңар менен. Мынай, элибизде токчулук, молчулук. Жигиттер иш кылып атат. Майрамыңыздар менен. Агалар, майрамыңыздар менен. Айт маарек болсун. Папан айыл өкмөтүнүн Бөр айылындагы жаштар негизинен топтолуп отуруп, атайын ушул зияфатты колдоп, темөөрчүлүк кылып, азыркы учурда уюштуруп жаткан учуру. Андыктан
ушундай жакшы жашандар боло берсин дейбиз. Атайын аш тартылып, аш пышырып, демделип сонун кылып мына элге аш тартылып аткан учуру азаматсыздар бар болуңуздар. Ар бир айылда, ар бир жерге деп аймакта ушундай аш пышырган агаларыбыз бар, абаларыбыз. Ошолордун колу күл болсун дейбиз. Даамдуу аштарды пышырып берсек. Кала тилек айтып койбойсузбу куттуктап кыргызстандыктарды? Майрамыңыздар менен да айтып коюңуз. Маанайларыңыз кандай? Жакшы. Аш жакшы чыктыбы? Жакшы болду. Мээренден жакшы болуп атат. Элдин маанайы жакшы. Сон. Майрамыңыздар менен куттуктап койбойсуздар кыргызстандыктарды? Кыргыздын Курбан айт майрамы менен куттуктайбыз. Элибизде тынччылык, аманчылык болсун, Кудай кааласа. Баары ушундай майрамдар болуп атат. Биздин бир айында дагы Курбан айт болсун, майрамдар дагы. Рахмат сизге да. Рахмат билдиребиз. Assalamu alaikum cemaat. Ne diyeceğim? Bugünkü barınızlardan bayramınızlar menен. Şurada yılda şurada ayıklardık olsun, bayramlarımızı öğrenelim. Zamanında sıkıntılık olsun, korkuluk olsun. Рахмат сиздердин да майрамыңыздар менен. Майрамыңыздар менен бир куттуктап айтып коюшпу кыргыз элине? Нуртаза байке. Барлық кыргыз элин Курбан айт майрамы менен куттуктайбыз. Майрамдык маанайыңыз кандай? Жакшы, жакшы. Бир мындай куттуктап айтып коюшпу Курбан айтка карата мусулман мамлекетибизде жалпы кыргыз элин. Кыргыз элин майрамы менен куттуктайбыз. Жакшылыктар болсун. Мындай майрамдар көп болсун. Бар болуңуздар. Assalamu alaikum. Hepinizden mübarek olsun. Böğür ayının turgundары, жаштарга Allah razı olsun. Böğür ayından şu 81. yıldan o mektep tükenen cemballar çoğulup, kişine kendilerinden akça çıkarışıp, şonu ellerine aksakalarga dualaydı dep jakşı nerse uyuşturup oturalım şu işimiz. Allah Taala özü koldup, çoğun yetişkenlerge yetişevereyli. Kuday şu bergenlerine kim akça berse, kim ne kılsa, bergenlerine Kuday Taala bereke versin. Rahmat bizim şu böğür ayının ıntımaqçılık. Daim şuna jakşı nerselerдің üstünde güve olup, Kuday densoğluk vermiş, ulu çoğun bayramlardan çok mutluyuz. Allah Taala nasip olsun. Namazınızda, 5 vakit namazda bekem olunuzlar, bağınızda şu kasıp olup, daha bir tinç olsun, şuna bayramlarda köp taşımayı Kuday yetkiliyorsun. Эми жалпы кыргызстандыктарга салам айтып койсоңуз, жана ошондой эле куттуктап майрам менен. Kırgızistan'dan büyük Kırgızistan Müslüman ellerine aytman bayramları kutlu olsun. Şunday Kuday'ın bu günlerine getirgene Kuday'a şükürler aytlarlar. Tinç olsun. Şunday bayramlar köp taşıtırıyor öyle. Allah Teala'ga min kala şükürler olsun. Рахмат. Сиздердин дагы айтыңыздар марек болсун. Жумаңыздар марек болсун, Assalamu alaikum. Урматтуу мусулмандар. Бүгүнкү Курбан айт майрамыңыздар менен чын жүрөктөн баардыгыңыздарды куттуктайбыз. Элибизде тынччылык, аманчылык болсун, топчулук болсун. Алла Таала берекеси, ырайымы баарыбыз сиздер менен болсун. Рахмат. Сиздердин да майрамыңыздар менен. Негизинен бүгүнкү зияфат ушул жаш бөбөктөрүбүздүн маанайын көтөрүү максатында мындан сырткары мусулманчылыктын парзы болуп аталган сонун майрам катарында майрамдалчу эки майрамдын бири Курбан айт майрамы майрамдалып жатат. Анан аксакал инсандарыбыз азыр алгач эле тамактанып чыгып кетишти. Дал ушул аш, шорпо, анан эт тартылды, аябагында сонун керемет. Анан азыр ардактуу көрүүчүлөр, рахмат, жакшыпы? Анан айымдар да келген, бирок айымдардын көпчүлүгүн тартканын каалабадым. Мусулманчылыкта туура келбейт. Көбүнчө мырзаларды тартып чыгарып жаткан учуру. Мына ушу биздин балдар Папан айыл өкмөтүндөгү бөөр айылынын жаштары. Мына ушул мамлекетибиздин талаптарына ылайык, элдин шарият талаптарына ылайык ушундай жакшы самалыктарды өткөзүп атышат. Бүгүн кош майрамды утурлап
şu elibizge sый tamam uyuşturup, kurbanlıkları soyup, жақсы amellarda kılıp açat. Allah Teala mına şu yaşlarımızga dağı, elibizge dağı tınçılık versin, memleketimizge dağı önü ösüğünü vergen olsun. Amin. Рахмат, Алла разы болсын. Жалпы қырғызстандықтарды майрамымен құттықтап қойсаңыз. Жалпы Kırgızstanlıklarda bugünkü ulu meyram ayt günü menen, ayt meyram menen kutluktayım. Allah Teala жалпы Kırgızstanımızda memleketimizin önü için Allah Teala hidayet bergen olsun. Oşondayla memleket başçılarına da Allah Teala çıraylı münasıl akıl es ata kılıp memleket için, el için hizmet kılgan Allah Teala güç kuvvet bergen olsun. Elimizge tinçlik, жақшылық, омат, жақшы тұрмыш, тынчылық қалан. Рахмат, Алла разы болсын аға. Тағы бір жолы ассалаумағалейкум. Бар болыңыз. Сіздің де майрамыңызбен. Рахмат жоң. Алла разы. Чоң рахмат мынашында ел қызметіне жүре беріңіздер мынашында. Рахмат, Алла разы болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті қырғызстандықтар, бүгінгі құрбан айт майрамыңыздармен барыңыздарды шын жүректен құттықтаймыз. Ассалаумағалейкум, құрметті Қырғызстанның елі, барыңыздардың құрбан айт майрамыңыздармен құттықтаймын шын жүрегімден. Барыңыздар есен аман, ендіге ораза айт, құрбан айттарға шейін саламат болыңыз. Рахмат, ардақты қырғызстандықтар, бұл екі мырза Асан Үсен деп айтылады. Аттары шындай. Анан сіздер адашпасам 2-3 ай мұрын Супер ТВ-да көрдіңіздер эле, азыр Сереп ТВ өзгөрүп калды. Эгиз кыздарга эгиз балдар үйлөнүлдү деп. Ушул эки жигит бизден Папан айыл өкмөтүнүн бөрү айылынын жигиттери болот, жаш жигиттер. Рахмат. Сіздерге дагы ыраазычылык билдирем. Өмүрүңүздөргө өрөк берсин. Ден соолук каалайм. Ийгилик, рахмат. Жигиттер майрамыңар менен. Бир калба тилек айтып койгула кыргыз элине. Жакшы түшүндүрүп айтып кой. Жаштуу балдар отурат экен деп өзү. Араңардан бир жигит куттуктап айтып койсун, Кылым. Kırgızların ayt baraymen tüzümüzden kutlayız. Göreli, ıntımak birincisi ayından bugün göreli var, biri gelip sıyı hizmet kılıp, birimize hizmet kılıp atalım. İnşallah bu mersede ulanışın kalayız. Allah Teala barız mürüz kırgız engiri kılgan bolsun. Barыңыздардың бөріліктер, папандықтар, Kırgızların barықтарын құрбан айт майрамыңыздармен чын жүректен құттықтаймыз. Бар болған жігіттер, азамат. Бұл бөрі айылының бөбектері, отырған бөбектер. Жаш кішінекей. Ол қыздарымыз. Соларға өмір берсін, денсаулық берсін. Қырғызстанымыздың келешегі шул кішінекей бөбектердің қолында. Ар берелі қырғызстандық тоқ ойынында, айыл жергесінде ушинтип чоң ойсаңыздар керек. Улчуларды көрүп аябагандай кубансаңыздар керек. Менин дал ушундай бөбөк кезимди көрүп аябагандай бир эстеп ушуларды көрүп кубанып жаткан учурум. Аябагандай эң ширин учур ушул да. Коноктор уламдан улам келип жаткан учуру, бул жакта жаштар кызматта негизинен. Жомат мырза, кызматта. Куттуктайт койбойсузбу, бир куттуктайт койбойсузбу? Ушундай эли жуту заман болсун. Кыргыз элин куттуктап коюңуз. Кыргыз элин куттуктайм, баары айтыңыздар менен. Жакшы шамбашар турган элибиз жаштар чогулуп баян кылачат. Жомарт деген мырза ушул бөр айылынын жаштарын эң мындай демилгелүү баштап мындай соо иштерди, жакшы нерселерди алдыга карап жылдырган ушул мырза болуп айтылат. Жакшылык жашаган катарында биздин мотурайган бөбөктөрдү дагы да болсо кубантып ушул байкелерибиз. Папан бөрү жаштары, дагыраагы бөрү айыл аймагындагы жаштар ушинтип күндүн ысыгында мотурайган бөбөктөргө балмуздак таратып жаткан учур. Paketini soğukluğa paketini de tuğanlar. Oşun at kelime tutmasın be. Bay kazan tüket oldu. Haydi ayanda. Oşun koyun vermeyin. Assalamu alaikum. Амансыздар бабалар. Жакшысыздарбы? Амансыздарбы? Ассаламу алейкум. Жакшысыздарбы? Бөр айылынын аксакал инсандары
Бүгін Құрбан айтқа қарата, Жумаға қарата атайын бүгін сонун зияфат уюштурулду да мына жерде. Атайын кыргызстандыктарды ушу бөрү айылынын негизинен эле жалпы мусулман бир туугандарыбызды майрамы менен куттуктап койсоңуздар. Бир четтен кимди куттуктайсыз? Сизден баштайлы, келиңиз. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар. Ушу биздин бөрү айылында өзүбүздүн жаш балдар, өспүрүм балдар бүгүн майрамды уюштуруп, Кудайдын улгайган күнү Курбан айтка элге, жалпы элге майрамды уюштуруп берди. Ушу балдарга Кудай өмүр берсин, тапкан тутканына барака пайыз берсин, ден соолуктары чың болсун деп аксакалдар дуасын берди. Биз дагы ошолорго ушу ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Азыр ошол жерден чыгып, ушу Кобурашып, мындай жакшы күндөн жолугушуп, сырдашып дегенде. Заман жакшырган ушул улум. Бул азыркы балдарга Кудай нысап берди, пикир паразат берди. Ушу Алла Таала ушунун баалыбызга ата кылып атат. Ушу күндөрдөн башта мынчалык мындай нерсе жок эле, биз эми жаш болгонбуз да. Эми азыр Аллага шүгүр. Биздин жалпы кыргыз элибиз тынч болсун. Президентибиз, Камчыбек Ташиевдер аз жакшы иштер болуп атат. Баардык кыргызстан боюнча. Эми ошо мына достордун айткандай эле сөздөр. Чындыгында аябай жакшы болду бүгүн. Ушу бөрү айылынын жаштарына чоң рахмат. Бизден улуу аксакалдарыбыз да патасын берип, таза дуа беришти. Жакшы өскүлө, жакшы өспүрүм чыгарып, мында келечегибиз жакшы болсун. Негизи Кыргызстанда жашаган жаштар өмүрлүү болсун. Рахмат, чоң. Кошуласыз, Ушулардын сөзүнө кошуламын. Жаштар бата берип коюңуздар, доо берип коюңуздар. Алаканча. Эл жұрты тынч болсун. Кудайым ушу дайым элдин тапкан тутканын насип кылып, береке берсин, жерибизде тынчылык болсун. Балдар ушул жердин жаштарына ден соолук берсин. Максаттарына жетсин. Кудайым ушу баардыгыбызды эл журтты тынч кылсын. Рахмат. Алла разы болсун сиздерден. Чоң рахмат. Сиздер урматта, биз кызматта дегенде. Рахмат. Бүгүн күнгө карай жума 6 июнь. Курбан айт майрамы Кара Суу районунун Папан айыл өкмөтүнүн бөрү айылында мына ушундай деңгээлде сонун болуп майрамдалып жаткан учуру. Караңыздарчы. Кандай бактылуубуз, кандай бир сонун мамлекетте жашайбыз, Урматтуу кыргызстандыктар, кыргыз элим. Сиздер да болсо да ушундай майрамдадыңыздарбы? Кайсы жерден көрүп жатасыздар, жана ушундай эле сиздер кандай майрамдадыңыздар? Комментарийге жаза кетиңиздер. Жалпы кыргыз элибиздин өнүгүүсү, өсүүсү ушул ынтымактан башталат. Андыктан баардыгыңыздарды ынтымактуулукка чакырабыз. Сиздер менен Тез Жарыя каналы сиздерге эрке болуңуздар кызмат кылып, аз да болсо ушул жакшы жашаганды бөлүшкүм келди. Биз көпчүлүк учурда жаңы жыл же болсо башка майрамдарды көп бөлүшөбүз. А мен бүгүнкү ушул майрамды бөлүшкөнүн себеби баардык айылдарда, баардык аймактарда ушундай сонун майрамдар болсунчу. Адал ушул нерсени жакшы жашаганды башынан аягына чейин туруп уюштуруп жаткан эл башчыларга жана ошондой эле мына сырткары Папан айыл өкмөтүнүн бөрү айылындагы жаштарга өмүр тилейбиз, ден соолук тилейбиз. Аксакалдарыбыз бар болсун, аман болсун, апаларыбыз өмүрү узун болсун. Жаштарыбыздын келечеги кең, дагы да болсо Кыргызстаныбыздын өнүгүү өсүүсүнө чоң салымдарын салып жүрө берсин дейбиз. Сак саламатта туруңуздар, кыргызстандыктар, дагы бир жолу майрамыңыздар менен.